ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. бинандаҳои азиз, барномаи тиллиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 30-мин солгарди қабули Конститутсияи Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ дар соли 2024 баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ тасдиқ карда шаванд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои адлия, маориф ва илм, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2024 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузории озмуни мазкур 195 000 сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 31 августи соли 2024. низомномаи озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ. озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳо бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марти соли 2024 тасдиқ гардидааст, баргузор карда мешавад. озмун бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, муайян намудани беҳтарин осори илмӣ ва оммавию ҳуқуқӣ, тақвияти касбияти муҳаққиқон ва олимон дар соҳаи ҳуқуқ ва рушди илми ҳуқуқи ватанӣ равона гардидааст. довталабони номинатсияҳо доираи номаҳдуди шахсон мебошанд, ки китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавиро ба таб расониданд. сарпарасти озмун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. барои гузарондани озмун комиссияи озмуни ҷумҳуриявӣ таъсис дода мешавад. хароҷоти молиявии озмун аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар манбаъҳои захираҳои буҷетӣ пардохт карда мешавад. тавзеҳот ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2024 ба муносибати 30-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ дар соли 2024 эълон карда шавад. озмун бо мақсади муайян намудани беҳтарин осори илмӣ ва илмии оммавӣ ва бо ин васила баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, тақвияти касбияти муҳаққиқон ва олимон дар соҳаи ҳуқуқ ва рушди илми ҳуқуқи ватанӣ равона гардидааст. озмун дар 3 номинатсия баргузор мегардад: беҳтарин китоби илмӣ, беҳтарин мақолаи илмӣ, беҳтарин мақолаи илмию оммавӣ. барои ҳар номинатсия ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм муайян карда шудааст. озмун дар як давр баргузор мегардад. довталабоне ки дорои осори илмӣ ва илмии оммавӣ мебошанд, метавонанд маводи худро ба комиссияи озмун то 1 ноябри соли 2024 пешниҳод намоянд. маводи пешниҳодгардидаи иштирокдорон бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд. мазмун ва моҳияти китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ аз нигоҳи илмӣ ва таҳлилӣ мукаммал бошад. китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ мусоидат намояд, инчунин фарогири масоили вобаста ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. барои такмил ва рушди илми ҳуқуқ ва низоми ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд.
ба татбиқи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон равона шуда бошад. барои ғолибони озмун ҷоизаҳои зерин муқаррар шудааст. барои ғолибон дар номинатсияи беҳтарин китоби илмӣ ҷои якум 30 000 сомонӣ, ҷои дуюм 20 000 сомонӣ, ҷои сеюм 15 000 сомонӣ. барои ғолибон дар номинатсияи беҳтарин мақолаи илмӣ ҷои якум 30 000 сомонӣ, ҷои дуюм 20 000 сомонӣ, ҷои сеюм 15 000 сомонӣ. барои ғолибон дар номинатсияи беҳтарин мақолаи илмии оммавӣ ҷои якум 30 000 сомонӣ, ҷои дуюм 20 000 сомонӣ, ҷои сеюм 15 000 сомонӣ. муждаи фараҳбахши варзишӣ. дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирии варзишгарони тоҷик сазовори 11 медал аз ҷумла 5 нишони тилло гардиданд. ин рӯйдоди фараҳбахш саҳифаи тоза дар таърихи гӯштини миллии гӯштингирӣ мебошад. дар натиҷаи тадбирандешиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳавасмандсозии варзишгарон аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шӯҳрати ҷаҳонии гӯштингирӣ таъмин гардида таваҷҷӯҳи оламиён ба ин варзиши суннати тоҷикон бештар шудааст. Юсуф Ғанизода гузориш медиҳад. рӯзи дуюми нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ низ бо муваффақият ва музаффарияти варзишгарони тоҷик анҷом ёфт. дар маҷмӯъ аз ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ки бори нахуст баргузор мешавад, варзишгарони тоҷик тавонистанд бо маҳорати баланди касбии худ ба гирифтани 11 медал мушарраф бигарданд ва медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро ба хазинаи варзишии мамлакат ворид намоянд. таи 2 рӯз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҷараён гирифт ки дар он беҳтарин варзишгарон аз 63 давлати дунё бо шумули 200 варзишгар байни ҳам рақобат намуданд. аз рӯи натиҷаҳои даставӣ низ варзишгарони тоҷик аз ҳисоби медалҳои ба даст оварда мақоми якумро сазовор шуданд ва дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар садри радабандӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ қарор гирифт. ин мусобиқа бори дигар шаҳодат аз он дод ки гӯштингирӣ варзиши намуди суннатии тоҷикӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кардааст ва имрӯз таваҷҷӯҳи оламиён ба ин навъи варзиши миллии тоҷикон беш аз пеш меафзояд. нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. боиси ифтихор аст ки дар доираи баргузории нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ 29 августи соли 2024 бо иштироки намояндагони 62 кишвари олам пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилона президенти ифтихории Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб гардиданд. дар якумин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ намояндагони зиёда аз 60 давлати ҷаҳон дар маҷмӯъ 200 варзишгар аз рӯи 9 вазн, 3 вазн байни бонувон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам қувваозмоӣ намуданд. рамзи аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бабри барфӣ интихоб гардида буд. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳон дар ҳайати 18 варзишгар дар ҳар вазн 2 нафарӣ иштирок намуд. дар рӯзи аввали чемпионат варзишгарони тоҷик тавонистанд ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати хеш хуб ҳунарнамоӣ намоянд ва ба гирифтани 6 медал аз ҷумла 3 медали тилло, 1 медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ мушарраф бигарданд. медалҳои тиллоро дар вазни ҷамъ 95 килограмм Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, Масъуд Аҳмадзода дар вазни 71 килограмм, Муллораҷаб Халифаев дар вазни 65 килограмм, медали нуқраро Шоҳида Қаландарова дар вазни 70 килограмм ва медалҳои биринҷиро Шаҳбоз Саидаброров дар вазни 65 килограмм ва Мирзоҷамил Рамазонов дар вазни поёнтар аз 71 килограмм ба даст оварданд. من میرمحمد شکرمحمد این روز در وزن جمع 95 کیلو سزاوار جای اول شدم و پرچم دولتم رو برداشتم. ناموس تاجیکی را نشان دادم، جای اول را اشغال کردیم. منتداری خود را به محترم امامالله رحمان میرسیم که ما ورزشکاران را خیلی دستگیری میکنند
و ما کوشش میکنیم که پرچم دولت عزیزمون رو برداریم. روی خود رو با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمه و برای شهر دوشنبه محترم رستم امام علی و با تشکیل کنندگان گوشتینگیری میرسونم که چون این گوشتینگی ما را بین المللی کردند و ما افتخار میکنیم. گوشتینگی ما بین المللی است و ما میخواهیم که گوشتینگی ما در بازی‌های المپی راه یابد. من مسعود احمدزاد که در وزن 71 کیلوگرم میان مردان در چمپیونات جهان که در نمود گوشتینگیری شده گذشت با 4 حریف خود دست بالا گشته سزاوار جای اول شدم. در مرحله نهایی حریف خود از ازبکستان را شکست داده سزاوار جای اول و قهرمان جهان شدم. در میان حریفان همه حریفان سرسخت بودند. اولش مهنت بعد پسان باوری باید داشت به خود که باید قهرمان شد. من در این مسابقه به فینال راه یافتم. در فینال از حریف ازبکستانم شکست خوردم. من رو افتاده نمیشوم. باز در آینده این خیلی مسابقه زیادتر می شود. می خواهیم که در مسابقه بعداً دست بالا گردیم. حریفان من از جمهوری قرقیزستان و ایران، تایپی چین، من هر سه آنها را مغلوب کردم و در فینال با رقیب ازبکستانیم شکست خوردم. در روز دوم مسابقه رقابت‌ها جالب و خاطرمان جریان گرفت. در این روز از بین اشتراکچیان مسابقه 5 ورزشگر تاجیک توانستند که مدال‌های نو، 2 طلا و 3 برنجی به خزینه ورزشی مملکت از اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری وارد نمایند. مدال‌های طلا را در روز دوم حقنظر نظرов در وزن تا 86 کیلوگرم و کرامتالله حکیمов در وزن کمتر از 95 کیلوگرم صاحب شدند. 3 مدال برنجی این مسابقه جهانی را قویم شکرانов در وزن تا 78 کیلوگرم، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلوگرم و улуғбек раҳимов در وزن کمتر از 95 کیلوگرم به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتینگیری در اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری سزاوار 11 مدال، 5 مدال طلا، 1 مدال نقره و 5 مدال برنجی گردید. همزمان از روی حساب مدال ها نیز بین دیگر دسته های اشتراکچی دسته منتخب تاجیکستان سزاوار جای یکم شد. ورزشگران ما یک مهارت خوبی بلندی کسبی ملی ورزشی رو نشان دادن که ما 5 مدال طلا و 1 مدال نقره و 5 مدال برنجی رو به دست آوردیم و در جمع‌بست دستوی جای اول رو تیم منتخب جمهوری تاجیکستان با 11 مدال جمع جای اول رو اشغال کرد. در آینده نقشه ها همین است که باز هم از این هم زیادتر مشق و تمرین و آمادگی تیم رو خوب کرده در مسابقه های آینده آمادگی می‌بینیم و در چهاربینی های آینده جمهوری تاجیکستان رو نمایندگی میکنیم و امیدوار هستیم که در چهاربینی های آینده هم تیم منتخب جای اول رو اشغال میکنیم. شهر دوشنبه به عنوان میزبان یکمین قهرمانی جهان اوید به گوشتینگیری با آمادگی های سطحی بلند ورزشگران 63 دولت جهان را به هم آورد تا پهلوانان معروف عالم با هم رقابت نموده بهترین ها جایهای نمایان را سزاوار گردند. رقابت ورزشگران خارجی نیز خوب و خاطرمان بود. آنها در سطح کسبی با رقیبان خود گوشتین گرفتند. با من ورزش نمود گوشتینگیری خیلی پسند آمد. طرز و اصول این نمود ورزش را من آموختم و خوشبختانه امروز در چمپیونات جهان اوید با گوشتینگیری اشتراک نمودم. تاجیکستان با من خیلی پسند آمد. مردمش ورزش دوستدار بودند که این را از تالار پر از تماشابین چمپیونات مشاهده نمودیم. من در آینده کوشش می نمایم که نازکی های ورزش گوشتینگیری را بیشتر آموزم و در دیگر مسابقه ها نیز اشتراک نمایم. ورزشگران تاجیک از روی این نمود ورزش پرقوتند. برای چمپیونات جهان در تاجیکستان بسیار آمادگی خوب دیدند. ما را از استقبال تا بود و باشت و اشتراک در این مسابقه جهانی گرم و صمیمی پذیرایی نمودند. مخلصان گوشتینگیری خیلی زیادند در تالار و آنها همه ورزشگران را دستگیری می نمایند که این شخصا برای من خوشایند بود.
тоҷикон дар ҳақиқат варзишдӯстдор буданд ва на танҳо варзишгарони худ балки дигар варзишгаронро дастгирӣ менамоянд ки ин барои ҳама иштирокдорон рӯҳияи хуб мебахшад. мо ба унвони намояндагони федератсияҳои гӯштингирӣ кӯшиш менамоем ки ин намуди варзишро боз ҳам бештар тарғиб намоем то дигар ҷавонон низ ба гӯштингирӣ рӯ оваранд. ман аз рақобатҳо хеле таҷрибаи хуб гирифтам. این نمودی ورزش رو ما فکر میکردیم به نمود جودو نزدیک است ولی اصول و طرز گوشتینگیری تماما فرق کننده بوده است. من در سبقت‌ها بیشتر از اصولهای خاص گوشتینگیری استفاده نمودم و این تو اندازه مرا موفق کرد. من میخواهم در آینده باز هم بیشتر به آموزش گوشتینگیری مشغول شوم و در دیگر قهرمانی‌ها از روی این نمودی ورزش قوه آزمایی کنم. Организация на высшем уровне. Зал прям приветствует, как будто я здесь местный. Очень нравится организация, вот, и в целом турнир очень неплохой, довольно-таки именитые спортсмены тоже здесь присутствуют. من نماینده فدراسیای گوشتینگیری شریلانکا میباشم. باری چندم است که به تاجیکستان میآیم جهت اشتراک در مسابقه‌های ورزشی. چمپیونات جهان اوید با گوشتینگیری در سطح بلند تشکیلی دایر گردیده برای غالبان مکافات پولی ارزنده پیشنهاد شده است. گوشتینگیری در شریلانکا نیز هواداران زیاد دارد و جوانان کوشش می‌نمایند که با از خود کردن نازکی‌های این نمود ورزش تاجیکی در مسابقه‌ها اشتراک نمایند. باری اول است به تاجیکستان می‌آیم و این هم برای اشتراک در چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری. مرا مهمان‌نوازی تاجیکان خیلی پسند آمد. برای اشتراک در این مسابقه بانفوذ ما آمادگی جدی گرفتیم و این هم بیهوده نبوده است. زیرا رقابت‌ها در این مسابقه بسیار مرکب است. رقیبان پرقوت و کسبی میباشند. برگزاری این مسابقه جهانی دلیل توجه و دستگیری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد و عمومی‌گردانی ورزش میباشد. برای اولین بار گذراندن چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه آمادگی‌ها در سطح بلند بود. با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای جایزه‌های این مسابقه پرشکوه $400,000 آمریکایی مقرر گردیده بود. غالبان جایهای یکم با $20,000، برندگان مدال نقره با $10,000 و غالبان جایهای سوم با $5,000 قدردانی شدند. تجلیل روز دانش و برگزاری درس اصول در آغاز سال خانش یکی از عنعنه‌های نک دوران صاحب استقلالی تنتنه و بزرگداشت سواد و دانش و خرد و معرفت مردم کهن‌بنیاد تاجیک است. همساله یکم سپتامبر چون عنعنه نک در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی مملکت جمع آمدی با شکوه برگزار شده روز نخستین سال نو خانش با درس صلح آغاز می‌یابد. ابراهیم نظرزاده گزارش می‌دهد در این خصوص. дарси сулҳ дарси ватандӯстӣ ва шинохти сабақҳои таърих ба хотири фардои ободи тоҷикистон аст. сулҳу оромӣ шарти муҳимтарини устуворӣ ва пойдории давлат, осоиши ҷомеа ва амалӣ шудани нияту орзуҳои ҳар як фард маҳсуб меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид медоранд ки ҳадафи асосии давлат ва ҳукумати мамлакат аз таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи илму маориф аз он иборат аст ки сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ баланд бардошта насли ояндасози кишвар бо фаро гирифтани илму дониши муосир барои рушди минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии ватани хеш, пешрафти давлат ва ҳифзи марзу буми сарзамини аҷдодӣ омода карда шавад. рӯзи дониш барои миллати тоҷик ду хусусият дорад. хусусияти аввалаш ин аст ки насли навраси мо, насли ҷавони мо ва фарзандони мо дар ҳар сатҳ ва дар ҳар сину соле ки бошанд марҳилаи нави омӯзиши онҳо, марҳилаи нави такмили дониши онҳо оғоз мешавад. хусусияти дуюмаш ин аст ки дар имрӯз дар рӯзи дониш пешвои муаззами миллат бо ҳамон суханронии анъанавии худ ки тамҷиди рӯзи дониш, тамҷиди дарси сулҳ барои мо бисёр ҳам муҳим мебошад. мо ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамчун миллати фарҳангофар, ҳамчун миллате ки дорои маънавиёти ғанӣ мебошем, бояд як вижагиро ҳамеша дар хотир дошта бошем
که جهان امروز در تکاپو است، جهان امروز در دیگرگونشوی ها هست. ما روز 1 سپتامبر را همچون روز دانش، همچون روز صلح به آن خاطر باید ارج گذاریم که نسل نورس ما، فرزندان ما با یک روحیه نیک به مکتب می روند. ما سیستم علم داریم، سیستم معارف داریم، سیستم آموزش داریم و همه این با شرافت صلح، با شرافت امنیت، با شرافت آرامی و با شرافت وحدت ملی تاجیکستان است که در سرگه این وحدت و این صلح و این آرامی پیشوای معظم ملت قرار دارد. در سالهای استقلال دولتی ساحه معارف و علم کشور رشد نمود. بنیاد و با استفاده دادن مکتب‌های تیپ معاصر از هدف‌های دیگری سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. در دوران صاحب استقلالی برابر تعمیر و تجدید پوره مؤسسه‌های تعلیمی موجوده، ساختمان بناهای نو مکتب نیز اوج تازه کسب نمود. در این دوره از جانب رهبریت عالی مملکت به کسب آموزی جوانان و نورسان نیز دقت مخصوص ظاهر گردیده است. امروز در مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور برای همه ساحه متخصص آماده می‌گردد و این عامل قدم استوار در مکمل نمودن بازه کادری معنی داد می‌شود. انتخاب گردیدن ساحه معارف همچون ساحه افضلیتناک از توجه مخصوص ظاهر نمودن رهبریت عالی کشور به صفت تعلیم و تربیت نسل جوان و نورس شهادت می‌دهد. به همگان معلوم است که ما و شما در عرفه روزی دانش درس صلح قرار داریم و بسیار اقدام خوب است که سالهای آخر مخصوصا زمان صاحب استقلالی کشور تنتنه‌های ادانه به افتخار این روز، یعنی به افتخار روز دانش در همه مؤسسه‌های تعلیمی کشور بسیار در یک سطح بلند و با شکوه تجربه می‌گردد. مؤسسه‌های نوی تعلیمی دارای تمام شرایط‌های معاصر و بسیار بناهای زمانوی و محتشم بنیاد می‌شوند که البته از وارد شدن به این مؤسسه خود هر یک نفری که به مؤسسه تعلیمی قدم انجام می‌کند خود را در یک محیط بسیار سالم، یک محیط روح بلند کننده در تصور می‌کند و من فکر می‌کنم که این اقدام‌ها، این پیشروی‌های ساحه معارف دستاورد هر یک شهروند کشوری عزیز ما است و همه این دستاوردها پیش از همه به شرافت صاحب استقلالی کشوری ما هست که ما و شما در عرفه تجلیل این جشن بزرگی تاریخی قرار داریم و باوری کامل دارم که سال نو خوانش از جانب اهل معارف کشور با یک روحیه بسیار بلند با دستاوردهای نظررسی علمی و ایجادی راه اندازی می‌گردد و توصیه‌ها و دستورهایی که در همه سخنرانی‌های جناب عالی ارائه می‌گردند از طرف کلکتیو آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی کشور با یک دل و دیده گرم و با یک مرام بسیار سازنده عملی گردانده می شود و نسل جوان ما در روحیه خودشناسی و افتخار ملی تربیت می یابند و برای در آینده در آزمون‌های سطح بین المللی با دانش و مهارت خود معرفی کردن کشور محبوب ما و بلند برداشتن پرچم دولتی کشور تاجیکستان باز قدم‌های استوار می‌گذارند، مقصدهای نیک می‌گذارند. مقصد از برگزار نمودن درس صلح نیز پیش از همه متحدسازی نسل جوان و نورس مملکت و در ضمیر آنها بیدار نمودن حس وطندوستی، میهن‌پرستی و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همساله ضمن سخنرانی در جریان درس صلح وضع سیاسی جهان متمدن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داده در سمت حفظ ارزش‌ها ارج و احترام گذاشتن به مقدسات ملی، دوستی، محبت انسانی، راه‌های استوار نگاه داشتن غایه‌های دولتداری و تامین صلح و ثبات سرتاسری اندیشه‌های کامل ارائه می‌نمایند. در دایره برگزاری درس صلح همچنین دیگر مسئله‌های مربوط به علم و معارف حل و فصل می‌گردند و در همین زمینه راه‌های منبع رشد ساحه مشخص کرده می‌شود. بنیاد جامعه سالم و رشد یافته محض توسط تشکل دادن علم و معارف به راه ماندن تعلیم و تربیت مقصدناک به ارزش‌های ملی اساس یافته، بلند برداشتن سطح کسبیت آموزگاران، مهیا کردن شرایط معاصر تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی همه زینه‌های تحصیلات، یعنی با اسباب و تجهیزات زمانوی تامین نمودن آنها و البته زحمت صادقانه اهل معارف و همکاری و دستگیری پدر و مادران امکان داشته می‌تواند. ابراهیم نظرآزاده، مقصد برای برنامه اخبار.
در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری یتیمان و بپرستاران، معیوبان و برجاماندگان، عائله‌های بی‌سرابان و نیازمند جامعه موقع محوری داشته تحت غمخواری و توجه پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در آستانه سال نو خونیش 2024 و 2025 به یتیمان، بپرستاران و فرزندان عائله‌های نیازمند شهر و ناحیه‌های مملکت تحفه‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از لباس و لوازمات مکتبی عبارت بود رسانیده شد. گزارش در این خصوص. حفظ اجتماعی اهالی از جمله شخصان یکه و تنها و از مهر والدین دورمانده یکی از سمت‌های مهم و ضروری حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در این زمینه جهت دستگیری و رسانیدن کمک به این قشر جامعه تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. در پرتو اقدام‌های انساندوستانه بواسطه رهبریت عالی کشور، توفه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بخشیده به آغاز نوی تحصیل به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی که به پرستاری و مهر والدین نیاز دارند رسانیده شد. کمک مذکور از سر و لباس و اشیاء خانگی عبارت بوده هوسمندی و دلگرمی این قشر جامعه را باز هم بیشتر می نماید. در شهر باختر 76 نفر یتیم کل به قید گرفته شده همیشه زیر نظر مقامات محلی قرار دارند. در این روز این نورسان با دسترس گردیدن تحفه‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خوشنود گردیده با هوسمندی تام اظهار داشتند که جواباً به این غمخوری‌های بی‌نظیر رهبریت عالی مملکت پیوسته به آموزش و تکمیل دانش خویش تلاش خواهند نمود. من مینداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما در عرفه سال نو خونیش تمام شرایط ها را مهیا نمودند. ما جواباً به این همه غمخوری ها وعده می دهیم که با بهای خوب و علاخوانده به وطن عزیز خود تاجیکستان صاحب استقلال صادقانه و صاف دلانه خدمت می نماییم. در این زمینه در شهر لیوکند 8 نفر یتیم کل نیز از این تحفه‌های پرزیدنت مملکت برخوردار گردیدند. از چنین توجه و اقدام‌های خیرخواهانه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت مملکت خوانندگان خوشحال گردیده مینتداری خویش را بیان می‌داشتند. دستگیری و شاد نمودن خاطر نورسان در آغاز سال نو تحصیل از مهر و صداقت به مردم و وطن عزیز بوده به این خاطر زیر سیاست خلق پرورانه خویش قرار دادن قشرهای نیازمند جامعه در اولویت توجه پرزیدنت مملکت قرار میگیرد. تحفه‌های دسترس گردیده با نظرداشت فصل‌های تیر ماه زمستان خریداری شده مطابق به نظام لباس یگانه مکتبی به خوانندگان تقسیم کرده شد. ما مینداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که به ما یتیمای کل پیوسته غمخواری میکند. ما امروز خوشحالیم که برای سرشوی سال خانیش به ما لباس‌های مکتبی و اشیاء خانیش تحفه کردند. در ناحیه کوشانیان نیز به 25 نفر یتیم کل تحفه‌های پرزیدنت کشور که در عرفه سال نو تحصیل راه اندازی گردیده است تقدیم کرده شد. می‌خواهم مینتداری خود و تمام یتیمان کل ناحیه را به پیشوای معظم ملت رسانم، چون که غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت است. ما هیچگاه خود را یتیم احساس نمی‌کنیم. جواباً به غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده بهر آبادی و شکوفایی وطن کمری همت می‌بندیم. ذکر شد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای یتیمان تمام شرایط‌های زمان معاصر را فراهم آورده است که می‌توانند با استفاده از این امکانات پیوسته علم آموخته در بلند برداشتن دانش و ذکاوت خویش زمینه وسیع فراهم سازند تا آینده در رشد باثبات مملکت سهمی ارزنده داشته باشند. در دوران صاحب استقلالی مملکت توجه به عائله‌های نیازمند و یتیم و شخصان یکه و تنها بیشتر روانه گردیده پیوسته غمخوری ظاهر کرده می شود. در دایره اقدام نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان با 15 نفر یتیم کل در ناحیه قبادیان تحفه‌های پرزیدنت مملکت رسانیده شد. مورد ذکر است که این قشر جامعه پیوسته به دستگیری و غمخوری فرا گرفته شده در همه عید و جشن‌ها با آنها تحفه و کمک‌های مادی رسانیده می شود. سر و لباس با صفت مکتبی و تمام اشیای ضروری تحصیل در عرفه آغاز سال نو خونیش سر
вақтиву муҳим арзёбӣ гардида, наврасон бо қаноатмандӣ ва саршор аз муҳаббати ватандорӣ изҳори самимияту миннатдории хешро ба ҳукумати кишвар ва хосатан пешвои ғамхори миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. Қайд гардид ки баҳри парасторӣ ва тарбияи ятимон дар ноҳия мактаби интернати давлатӣ фаъолият менамояд ки дар он барои будубош ва илмомӯзии наврасон шароити муосир фароҳам гардонида шудааст. кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи оғози соли навихониш ба кӯдакони ятиму ниёзманди ноҳияи Темурмалик низ дастрас гардид. Дар мактаб интернати кӯдакони ятиму бепарастори ба номи Раҳмон Шукури ноҳия зиёда аз 100 нафар хонандагон таҳсил менамоянд ки аксарияташон ятимони кул мебошанд. дар ин рӯз тӯҳфаҳо ки аз сару либоси мактабӣ ва ашёи хониш иборат буд супорида шуд. амалӣ сохтани чунин тадбирҳои башардӯстона аст ки имрӯз ятимону барҷомондагон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат хушҳолона зиндагӣ намуда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. пас аз дастрас намудани сару либоси мактабӣ ва тӯҳфаҳо шодиву нишоти ин наврасон ҳадду канор надошт ва онҳо миннатдории худро ба давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат иброз доштанд. роҳандозии тадбирҳои зарурӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ин қишри ниёзманди ҷомеа аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳ пайваста дастгирӣ меёбанд. мавриди зикр аст ки ин ташаббусу ғамхориҳо нисбати ин қишри ҷомеа дар ҳама иду ҷашнвораҳо амалӣ мегардад. дар доираи истиқбол аз 33-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи дониш тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯдакони ятиму бепарастори муассисаҳои таълимӣ ва тарбиятгирандагони мактаб интернати хонандагони лаёқатманди ноҳияи восеъ расонида шуд. тӯҳфаҳои пешвои миллат ки иборат аз сару либоси мактабӣ буданд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи маорифи ноҳия дастраси ятимону ниёзмандон намуданд. шумораи умумии хонандагону тарбиятгирандагоне ки ба онҳо тӯҳфаҳо инъом гардид дар мактаби интернати хонандагони лаёқатманди ноҳияи восеъ 40 нафар ва дигар муассисаҳои таълимии ноҳия 30 нафар маҷмӯан 70 нафарро ташкил дода ба онҳо ҳамзамон дастархони идона бо таомҳои лазизу шириниҳои гуногун ороста шуд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат расондониам ки ба мо ғамхориҳо зоҳир мекунанд. ҷавобан ба ин ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат гуфтаниам ки бо баҳои хубу аъло ва интизоми намунавӣ мактабро хатм карда яке аз кадрҳои бонуфузи ҷомеа шавам. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо дар арафаи соли навихониш ҳамаи намуди чизҳои мактабиро муҳайё карданд ва ин моро водор месозад ки ба баҳои хубу аъло мактабро хатм карда дар оянда ба халқу ватани хеш хизмат расонем. зимни тақдими тӯҳфаҳо гуфта шуд ки таи солҳои соҳиби истиқлолӣ тарбиятгирандагони мактаби интернатҳо, хонаҳои кӯдакони синни то мактабӣ, парваришгоҳҳои назди мактабӣ, мактаби интернатҳои бачагони лаёқатманд, инчунин шахсони якаву танҳо табақаи эҳтиёҷманди кишвар ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар доираи истиқбол аз ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва рӯзи дарси сулҳ қисме аз муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳияи Хоалинг низ аз ин қабил тӯҳфаҳои роҳбарияти олии оқилу маорифпарвари кишвар баҳравар гардиданд. дар ин ноҳия ба 50 оилаҳои эҳтиёҷманд сару либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш тӯҳфа карда шуд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо хонандагон либосҳои мактаб ва ҳамчун либосҳои зимистона тӯҳфа намудааст. мо мехоҳем ки дар оянда бо баҳои хубу аъло таҳсил намоем. чунин таваҷҷӯҳу ғамхориҳо ва пеш гирифтани иқдому ташаббусҳои наҷиб хонандагонро рӯҳбаланд сохта бобати завқи китобхонии онҳо аз барнамаоии илму маърифат, иштироки фаъол дар озмуну олимпиадаҳо ва силсилачорабиниҳои мактабӣ заминаи боэътимод мегузорад. дар доираи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ, истиқболи рӯзи дониш ва дарси сулҳ, тӯҳфаҳои идонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз либосҳои мактабӣ ва айёниятҳои хониш ба ятимону ниёзмандон муҳассилини муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон расонида шуд. дар ноҳияи балҷувон низ ятимон аз ғамхориву имтиёзҳои доимӣ бархурдоранд. ҷиҳати таҳсилу парасторӣ ва дигар машғулиятҳои онҳо шароиту имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар доираи истиқбол аз рӯзи дониш ва дарси сулҳ чунин тӯҳфаҳои роҳбари давлат аз қабили либосҳои
либосҳои мактабии мутобиқ ба мавсими гармо ва ҳам фасли зимистон, инчунин лавозимоти зарурии хониш ба 6 нафар ятимон тақдим карда шуд. ман миннатдории самимии худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мерасонам ки баҳри мо ятимон ғамхориҳоро дареғ намедоранд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳо кӯшиш менамоем ки ба боҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда мутахассиси хуби соҳа гардида тоҷикистони азизамонро аз ин ҳам ободтару зеботар гардонем. дар ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон низ хонандагони муассисаҳои таълимӣ, 40 нафар ятимону маъюбон ва дигар ашхоси ниёзманд тӯҳфаҳои идонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастрас намуданд. ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳим маҳсуб меёбад. дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарасторон ва барҷомондагону оилаҳои ниёзманд дар фарҳанги миллати тоҷик аз хислатҳои неки инсонӣ ба ҳисоб меравад. зимни суҳбат иштирокдорон фарорасии ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва оғози соли нави таҳсилро ба муҳассилин ва омӯзгорон таҳният гуфта, дар сатҳи баланди идона ва бо омодагиҳои ҳамаҷониба истиқбол гирифтани ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва соли нави хонишро баёнгари марҳилаи нави рушди илму маориф ва пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол унвон намуданд, ки аз болоравии сатҳи некуаҳволии сокинон башорат медиҳад. дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда пайваста зери таваҷҷӯҳ ва дастгириву ғамхорӣ қарор доранд. дар арафаи оғози соли нави таҳсили 2024-2025 дар ноҳияи Ёвон ба 88 кӯдаки ятим, нимятим ва аз оилаҳои ниёзманд аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сару либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш тақдим карда шуд. наврасон аз ғамхории навбатии пешвои раиятпарвари миллат изҳори хушнудӣ карда иброз доштанд ки ҳамчун фарзандони вафодори ватани маҳбуб ҷавобан ба ин ҳама таваҷҷӯҳу дастгириҳои доимӣ талош бар он менамоянд ки мактабро бо баҳои хубу аъло хонда дар оянда ҳамчун мутахассисони варзида ба воя расида ба халқу миллат хизмати содиқона намоянд. гуфта шуд ки бо таваҷҷӯҳ ба сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дар ноҳияи Ёвон аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва дигар шахсони саховатпешаву хайрхоҳ чунин иқдомҳои наҷибу инсондӯстона ба таври ҳамешагӣ анҷом дода шуда, бо ин роҳ марҳила ба марҳила шароити таҳсил ва кору рӯзгори нафарони ниёзманд беҳтар карда мешавад, то ин ки онҳо аз ғамхориҳои давлату ҳукумат ҳамеша баҳравар гарданд. ба андешаи донишмандону коршиносон ҳамин гуна амалу иқдомоти саховатмандона аҳамияти бузурги маънавиву ахлоқӣ ва тарбиявӣ дошта ба густариши раҳму шафқат дар байни аъзои ҷомеа, таҳкими муносибатҳои нек миёни одамон ва ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ мусоидат менамояд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар мамлакат бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил ва кору рӯзгори қишри ниёзманди ҷомеа тадбирҳои зиёде амалӣ карда шуда, имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат мактаб-интернатҳо, хонаҳои пиронсолон ва дигар муассисаҳои кӯмакрасон фаъолияти назаррас доранд. қобили зикр аст ки дар баробари таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ инчунин ҳамчун анъанаи неку писандида дар арафаи ҳар иду ҷашнвораҳо ятимону фарзандони оилаҳои ниёзманд аз тӯҳфаҳои идона баҳравар мегарданд ки ин ташаббус боиси хушҳоливу рӯҳбаландии онҳо мегардад. дар арафаи ҷашни 33-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва оғози соли нави таҳсили 2024-2025 зиёда аз 100 нафар кӯдакони ятиму аз оилаҳои ниёзманди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ аз тӯҳфаҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар гардиданд. тӯҳфаҳои идона асосан аз сару либоси мактабӣ ва дигар лавозимоти хониш иборат буда боиси хушҳоливу рӯҳбаландии наврасон гардид. қобили зикр аст ки расонидани кӯмакҳои моддиву маънавӣ ба беморону ниёзмандони ҷомеа аз амалҳои хайрхоҳонае мебошад ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба ҳукми анъана даромадааст. тавре гуфта шуд дар пайравӣ аз ташаббусҳои инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин гуна иқдомҳои неку шоиста пайваста дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ роҳандозӣ карда шуда шароити таълиму тарбия ва ҳаёти рӯзгори ин қишри ҷомеа беҳтару хубтар гардонида мешавад.
таҷриба нишон медиҳад ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат он нафароне ки бо ҳукми тақдир ятим гардиданд ва фарзандони аз оилаҳои ниёзманд ки зери ғамхории доимии ҳукумати мамлакат қарор дошта дар мактаб интернату дигар муассисаҳои таълимӣ тарбия гирифта ба воя расидаанд, имрӯзҳо ҳамчун фарзандони вафодори ватан ба халқу миллат содиқона хизмат намуда истодаанд. ҳамчунин ба муносибати оғози соли нави хониш тарбиятгирандагони муассиса интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз тӯҳфаҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар гардиданд. маводи дастрасшуда аз сару либоси мактабӣ, пойафзол, лавозимоти хониш, рахти хоб, маводи ғизоӣ ва дигар муҳимоти таҳсилу рӯзгор иборат буд ки боиси хушҳолии наврасон гардид. тавре гуфта шуд, буду боши тарбиятгирандагони муассисаи мазкур пайваста зери ғамхориву таваҷҷӯҳи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта сол аз сол шароити рӯзгор ва таҳсилу истироҳати онҳо беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешавад. аз чеҳраи болидаи ҳар як наврас аён буд ки онҳо зери ғамхории доимии президенти мамлакат худро танҳо ҳис накарда барои хуб хондану савод омӯхтан аз имконоти фароҳам гардида мақсаднок истифода менамоянд, то ин ки мутахассисони ҳамаҷониба ба воя расида дар рушди кишвар саҳамгузор бошанд. طبق اطلاع حالا در مؤسسه اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه جلالالدین بلخی 200 نفر نورس به تعلیم و پرستاری فرا گرفته شدند که از این 8 نفرشان یتیم کل می باشد. همچنین در این روز برای تربیت گیرندگان مؤسسه دستورخوان عیدانه آراسته شد. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа мақоми меҳварӣ дошта таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳои миллию давлатӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳо расонида мешаванд. имсол ҳамчун анъанаи неки инсондӯстона дар арафаи соли нави хониши 2024-2025 аз номи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба 10 000 нафар наврасону ҷавонони ятиму бепарастор ва фарзандони оилаҳои ниёзманд маҷмӯи сару либос ва лавозимоти мактабӣ тақдим карда шуд. хурсандии ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманди шаҳру ноҳияҳои вилоятро дар арафаи соли нави хониш ҳадду канор нест ва онҳо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии ҳамешагӣ фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагонӣ ва илмомӯзӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунанд ки ятимон ҳеҷ вақт танҳо нестанд, ҳамеша дар иҳотаи меҳру муҳаббат қарор доранд. мана имрӯз мо аз ғамхориҳои сарвари давлат баҳраманд шудем, бо либосҳои ягонаи мактабӣ таъмин гардидем, бо ашёи хониш таъмин шудем. аз ин лиҳоз шукр мегузорем ва пайваста кӯшиш мекунем ки боз ҳам хубтару беҳтар таҳсил намуда парчамбардори тоҷикистони азиз шавем. оростани дастурхони пурнозу неъмат ва ташкили барномаи фарҳангӣ низ боиси хушнудии ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд гардид. дар ҷавоб ба ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат сарвари раиятпарвару инсондӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврасону ҷавонони ятим ва фарзандони оилаҳои ниёзманд ваъда доданд ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда ҳамчун фарзандони содиқ ба ватан ва халқи худ хизмат хоҳанд кард. ما یتیمان خود را هفتاده حس نمیکنیم، زیرا مهر و محبت صمیمی پیشوای معظم ملت دل شکسته ما را پیوند می‌نماید. جواباً به همه غمخوری‌های دولت و حکومت مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده نامبردار وطن عزیز خویش می‌شوم. ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо гуфта шуд ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дошта барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ ва самарабахш андешида мешаванд. дар ин росто дар
вилояти Суғд марҳила ба марҳила таҳким бахшидани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ барои ятимону бепарасторон имкон дод ки сифати нигоҳубин ва таълиму тарбия дар онҳо беҳтар гардида кӯдакону наврасони бо амри тақдир бесаробон монда таҳти ғамхории давлату ҳукумати мамлакат қарор дода шавад ва дар оянда ҳамчун шахсони фаъолу комилҳуқуқи ҷомеа ба камол расанд. ман ифтихор мекунам ки ҳамасри пешвои миллат ҳастам ва дар шуори меҳри падаронаи президент зиндагӣ дорам. мо ятимон аз ташаббуси ҷаноби олӣ дар самти рушди маърифати зеҳнӣ ташкили озмунҳои ҷумҳуриявӣ басо хурсандем. боиси хурсандӣ аст ки дар пайравӣ ба амалҳои неку писандидаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорону тоҷирон ва шахсони саховатпеша низ ба ятимону кӯдакони бепарастор ва фарзандони оилаҳои ниёзманд ғамхорӣ зоҳир карда дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо ба онҳо дасти хайру сахо дароз менамоянд. барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар тадбирҳои ободонию созандагӣ ва иқдомҳои дастаҷамъонаи тозакорӣ вусъат меёбад. дар ин замина барои амалӣ намудани чунин ташаббусҳои созандаи ин ҷашни муқаддаси давлативу миллӣ аз 2 то 8 сентябри соли равон дар қаламрави мамлакат аксияи тозагии муҳити зист гарави саломатӣ эълон карда шудааст. бинобар ин аз ҳамаи ҳамватанон хоҳиш карда мешавад ки дар ин тадбири муҳим аз ҷумла бо тозаву озода намудани кӯчаву маҳаллаҳои зист, манзилу роҳравоҳои атроф, ҳудуди идораву муассиса ва ташкилоту корхонаҳои худ фаъолона иштирок намоянд. дар ноҳияи Дарвоз рушд намуда дар ин замина сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. пешрафти соҳаи саноат ба рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия таъсири амиқ гузошта истодааст. гузориш аз ноҳияи Дарвоз. корхонаи коркарди санги мармар дар ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. корхонаи мазкур бо истифода аз технологияи муосири соҳавӣ ба истеҳсоли сангҳои сохтумонӣ ва ороишӣ машғул буда имкон дорад ки дар як рӯз то 30 метри мураббаъ ва дар як моҳ то 450 метри мураббаъ сангҳои ороишӣ ва дигар масолиҳи сохтумонӣ истеҳсол ва пешниҳоди харидорон намояд. дар корхона муосиртарин хатҳои истеҳсолӣ аз ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ насб гардиданд. дар ҳоле ки корҳои ободониву созандагӣ дар мамлакат авҷ мегиранд, талабот ба ин номгӯи маҳсулот дар ҳудуди вилоят ва ҳам дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ зиёд мешавад. кӯҳҳои сарбафалак кашидаи Бадахшон манбаи асосии таъмини ашёи хоми корхонаи мазкур буда мавриди истифода қарор додани он ба рушди истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. санга мисол аз кӯҳ меорем мебурем санга тахтасангҳоро тайёр мекунем чуноне ки шумо дида истодед тайёр мекунем шикастапораша боз дорем заводи калси ки ами шикастапораш бо калси тайёр мекунем ай калси қариб 18 намуд маҳсулот дига истеҳсол мешавад. аз калсити якум дараҷааш дору тайёр мекунанд, дуюм дараҷааш шпакиловка тайёр мекунанд, ба питсафабрикои шаҳри Душанбе ва дигар ҷо вай калсита мегиранд. вай калсита ба камикор барои хӯроки паррандапарварӣ истифода мебаранд. корхона дар маркази ноҳияи Дарвоз бунёд гардида идомаи татбиқи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 буда дар марҳилаи нави рушди ноҳияи Дарвоз ба фаъолият оғоз намудани он ба баланд гардидани иқтидори истеҳсолӣ мусоидат менамояд. маҳсулоти корхона дар дохили биноҳо зебу оро додани роҳраву кӯча ва девори биноҳо истифода бурда мешавад. ҳамчунин корхона имкон дорад барои пештоқи тирезаҳо ва болои миз низ аз сангҳои табиӣ бо намои зебо маҳсулот омода намоянд. дар айни замон дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ташкили корхонаҳо бо технологияи муосир, таъсиси паркҳои инноватсиониву технологӣ, марказҳои коркарди иттилоот ва ба ин васила таъсис додани ҷойҳои кории нав ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзишҳои баланди иловашуда дар ҳудуди вилоят андешидани тадбирҳо идома дорад. шаҳзод Раҷабзода, Рустами Карим, Фирузи Мусо, ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз таъмиру навсозӣ ва бунёди зиёда аз
350 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд дар ин хусус. бо мақсади боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалли зист ва беҳтару хубтар кардани шароити кору хизматрасонӣ сокинони ноҳияи шаҳри Туз бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат корҳои ободониву созандагиро тақвият мебахшанд. дар ҳамин доира бо назардошти сол аз сол зиёд гардидани шумораи хонандагон ва пеш омадани мушкилоти ҷои нишаст дар муассисаҳои таълимӣ сокинон ба бунёди бинову синфхонаҳои иловагии таълимӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва ташаббуси сокинон соҳибкорон кумитаи падару модарон ва хатмкардаҳои муассисаи таълимии рақами 19 деҳоти пахтаобод айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои нави мактаб идома дорад. طبق لایحه بنای نوی مؤسسه تعلیمی از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 28 صنفخانه می باشد که در آن 1280 خواننده در 2 بست به تحصیل فرا گرفته می شود. افتتاح بنای نوی تعلیمی امکان می دهد که مشکلات نارسایی جای نشست برای چند سال آینده در مؤسسه مذکور برطرف گردد. تازه 28 صنفخانه می شود برای جای نشست برای 2 بست 1280 نفر ده. های مکتب اینا بنیاد شود در ما همین مشکلات همین نارسایی جای نشست برطرف می شود 100%. تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد از بندهای اساسی نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس به حساب رفته در این سمت کارهای زیاد عملی گردیده و ادامه دارد. راهی ماشینگردی حدود جماعت دهاتی به نام خدای نظر خالمتوف که یک چند دهه را با مرکز ناحیه می پیوندد سالیان زیاد تعمیر طلب بود و برای رفت و آمد واسطه های نقلیات مشکلی ایجاد می کرد. این را به نوبت گرفته ساکنان دهات بخصوص صاحبکاران محلی تصمیم گرفتند که توسط حصه‌گذاری یک جایگی راه ماشینگرد را منفرش نمایند. مردم دهه قهرمان، دهه قمشاق، دهه چنار، گلستان، برلش، کارل مارکس، قزل‌آباد، بشکپه، پرسز، نساس همه با اصول حشر از یک گریبان سر برآورده راه مرکزی همین ناحیه و اسکره را من اسفالت پوش کرده ایستادیم. حالا کارهای تعمیر و منفرش‌کنی راه ماشینگرد با جلب تکنیکا و قوه ساکنان خود محل با مرام ادامه داشته روند کارهای بنیاد راه از جانب متخصصان نظارت کرده می شود. موافق با طلبات راهسازی در برابر منفرش‌کنی همچنین دروازه رمزی تعمیر و نوسازی جویبارهای آبپرتای کناری و چراغان‌کنی کوچه‌ها به نوبت گرفته شده است. طور تشبسکاران ابراز می‌نمایند من بعد نیز همین گونه اقدام‌های سازنده را عملی کرده در آبادانی و رشد محل سهم مناسب خود را می‌گذارند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس 359 عدد انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که یکی از بندهای مهم این نقشه چوره‌بینی منفرش نمودن راه‌های محلی حدود ناحیه میباشد. امروز در جماعت خدای نظر خالمت و با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه اینچنین یک قطار حاجیان سهم خود را گذاشتند منفرش نمودن راه‌های حدود جماعت الکی آغاز گردیده است. اون حاجیانی که برای سفر حج تیاری می‌دیدند و برای عمره مبلغ‌های خود را جمع کرده بودند امروز برای منفرش‌کنی راه اقدام کرده سپاریدند. من امروز همه تکنیک‌ها آماده است که راه را منفرش کنند و این راه در ظرف سالهای طولانی منفرش نشده بود تعمیر نگردیده بود و امروز ما همه شاهد آن هستیم که منفرش کنی راه به اتمام رسیده ایستاده است. این البته آغاز کار است. باز دیگر دهه‌های این جماعت خدانظر خالمتوف سهم خود را می‌گذارند. قابل ذکر است که امروزها در برابر وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه شهر توس همزمان ساکنان کارهای صحرایی را نیز تقویت بخشیده حاصل رسیده زراعت گوناگون بخصوص پخته را جمع آوری می‌نمایند. ساکنان دهات بر رشد چارواداری نیز توجه مخصوص داشته جهت تامین چاروای موجوده در فصل زمستان و اولهای بهار با خوراک از موسم و امکانات ضروری استفاده کرده خوراک چاروا را ذخیره می‌نمایند. وقت‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی از جانب شخصان علاهیده و شرکت‌های گوناگون هر گونه تبلیغات یا به اصطلاح رکلام دایر به تامین جای کار در دولت‌های خارج زیاد به نظر می‌رسد.
санҷишҳо нишон доданд, ки чунин таблиғот ягон асоси воқеӣ надошта, асосан барои мардумфиребӣ ва бо роҳи қаллобӣ аз худ намудани маблағи шаҳрвандон амалӣ шуда дорои паёмадҳои манфӣ мегарданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шабакаи ҷаҳонии интернет имрӯз на танҳо барои расонидани иттилооти мусбат, балки ҷиҳати пиёда намудани ҳадафҳои нопоку ҷинояткорона аз ҷониби афроди хилқи манфурдошта васеъ истифода мешавад. аммо подоши аъмоли бад назди волояти қонун ҷой хоҳад гирифт ва тавре дар урфият мегӯянд, ҷинояткор нодурустӣ ва талхи аъмоли худро дар назди қонун хоҳад фаҳмиду чашид. дар натиҷаи муроҷиати шаҳрвандон, ки аз кирдорҳои ғайриқонунӣ ва қаллобонаи ҳамин гуна афрод зарари ҷиддии моддӣ диданд, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шахси гумонбар дар ҷинояти мазкурро дастгир намуданд. Одилов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич дар асоси қарори муассиси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди арса ба вазифаи директори генералии ҷамъияти зикршуда таъин гардида, дар давраи фаъолияти корияш дар чанд ҳолат ҷинояти қаллобиро такроран бо истифодаи мақоми хизматӣ ва расонидани зарари моддӣ ба миқдори калон содир намуд. Номурда охирҳои моҳи декабри соли 2023 то моҳи апрели соли 2024 бо роҳи фиреб ба боварии 24 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон даромада, дидаю дониста, ки бо ширкатҳои кортаъминкунандаи давлати хориҷӣ шартномаи ҳамкорӣ надорад, ҷиҳати бо кор таъмин намудан аз шаҳрвандон аз 22 то 25 ҳазор сомонӣ талаб намуда гирифтааст. барои Англия рафтам, барои мақсад кор кардам. Гархона чиндани бодирӣ 22,000. 2 моҳ 10 рӯз гуфт, на 5 моши долям. мақсад на роҳӣ кардатонист, на пула додатонист. ҳамин мақсада ҳар кас пул натам, ки барои роҳӣ кардам. бовар накунандам хеле одамҳо. Маҳдулов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич январи соли 2024 мо аз мардум барои Англия рафтам ба аз маблағи 6000 сомонӣ то 22000 сомониро мо аз мардум мегирифтем. мо мардумро равон карда натонистем. як қисмашро хона харидам, як қисми дигашро мошин гирифтам. баъдан хароҷоти шахси худам сарф кардам. кати арсаро биноишро ба маблағи 80000 сомонӣ таъмир кардам. ман бо роҳи фиреб аз мардум пул гирифтам. мо аз давлати Англия мо шартнома надорем. Одилов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич воқиф аз он ки шаҳрвандон барои таъмини ҷойи корӣ ба ӯ муроҷиаткунанда ба кори мазкур ниёз дошта, бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити иқтисодии худ ва оилаашон азми ба хориҷи кишвар сафар карданро доранд, номбурда дар назди худ нияти ғаразноки бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ тасарруф намудани маблағи ин гуна шахсонро пеша кардааст. шаҳрвандон бехабар аз ниятҳои ҷинояткоронаи Одилов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич ва бо мақсади дарёфт намудани ҷойи кор ба пешниҳоди ӯ бовар карда, маблағҳои худро ба ӯ дар дафтари кории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди арса воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Рӯдакӣ доданд. дар маҷмӯъ Одилов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич аз моҳи декабри соли 2023 то ин ҷониб маблағи умумӣ зиёда аз 550,000 сомонӣ шаҳрвандонро бо роҳи фиреб тасарруф намуда, аз ҳисоби ин маблағ автомашинаи тамғаи Toyota Land Cruiser харидорӣ карда, боқимонда маблағҳоро ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф мекунад ва ба манфиати шаҳрвандон ягон амали муайянро иҷро накарда, ба онҳо зарари калони моддӣ расонидааст. оиди ҳолати мазкур 24 августи соли 2024 дар асоси муроҷиати шаҳрвандон нисбати директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди арса Одинаев Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич барои бо истифода аз мақоми хизматӣ тасарруф намудани зиёда аз 550,000 сомонӣ бо моддаи 247 қисми 3 банди кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, амалҳои зарурии тафтишотӣ гузаронида шуда, нисбати номбурда чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ гардидааст. мақсади асосии мақомоти тафтиши пешакӣ ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон буда, айни ҳол ҷиҳати ба фоидаи онҳо рӯёндани зарари расонидашуда тадбирҳои зарурии мурофиавӣ роҳандозӣ шуда истодааст. дар ин замина даъват ба амал оварда мешавад ки шахсони аз кирдорҳои қаллобонаи Одилов Қурбоналӣ Маҳмадсафоевич зарари моддӣ диданд
метавонанд бо ариза ба раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе муроҷиат намоянд. дар ҳамбастагӣ бо агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии кормандони низоми бонкӣ ва суғуртаи кишвар конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқии кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ташкилотҳои суғуртавӣ омили муҳими муқоимат ба коррупсия баргузор гардид. намояндагони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ташкилотҳои суғуртавӣ доир ба таъмини иҷрои стратегияҳои муқоимат ба коррупсия маълумот дода қайд карданд ки дар даврони истиқлол бо мақсади муқоимат бо коррупсия бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардиданд. Бонки Миллии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини иҷрои стратегияҳои мазкур ва нақша чорабиниҳои амалисозии онҳо нақшаҳои кории дохили идоравиро мунтазам таҳия ва тасдиқ карда дар доираи онҳо як қатор чорабиниҳоро амалӣ менамоянд. аз ҷумла дар стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он дар марҳилаи якум солҳои 2021-2025 барнома оид ба муқоимат ба коррупсия барои давраи то соли 2030 тасдиқ карда шуда ҳамасола нақша чорабиниҳои Бонки Миллӣ оид ба муқоимат ба коррупсия таҳия мегарданд. яке аз масъалаҳои муҳим ва ҳалталаб ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст содир гардани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ дар низоми бонкӣ маҳсуб меёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ муқоимат ба коррупсия хусусан дар низоми бонкиро дар меҳвари сиёсати зидди коррупсионии худ қарор дода тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барнома ва консепсияҳо дар ин самт қабул намудааст. аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои зиёди сар задани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ аз ҷониби кормандони соҳа ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи эълон гардани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ тасмим гирифта шуд ки конференсияи ҷумҳурӣ дар мавзӯи маърифати ҳуқуқии кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ташкилотҳои суғуртавӣ омили муҳими муқоимат ба коррупсия доир карда шавад. баргузор намудани ин қабили чорабиниҳо ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии кормандони соҳа таъсири мусбит расонда ба ин васила дар пешгирии содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ дар ин самт заминаи мусоидро фароҳам меоварад. аз иштирокдорон даъват ба амал оварданд ки ҷиҳати пешгирии амалҳои коррупсионӣ ҳамчун шаҳрванд фаъолнокӣ нишон дода дониш ва нерӯи худро ба ҳифзи манфиатҳои миллию давлат равона созанд, зеро пешгирию бартараф намудани амалҳои коррупсионӣ муқоимат ба ин зуҳуроти нангин вазифаи танҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда кори дастаҷамъӣ мебошад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи истеъмолкунандагони маҳсулоти тамоку мерасонад ки истифодаи носу сигор ва дигар намуди аз маводи тамоку омодашуда ба саломатии инсон зиёновар буда истеъмоли пайвастаи он боиси бемориҳои роҳи нафас ва саратони шуш мегардад. аз ин рӯ аз шумо хоҳиш карда мешавад ки аз истеъмоли маҳсулоти тамоку худдорӣ намуда баҳри солимии худ ва атрофиён бетараф набошед. тарзи ҳаёти солим ва маданияти баланди ҷамъиятиро риоя намоед. аз 1 то 9 сентябри соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 37 иншооти соҳаи маъриф аз қабили биноҳои нави мактабу кӯдакистонҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. бино ва сифхонаҳои иловагӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ, саҳмгузории шарикони рушд ва соҳибкорону шахсони саховатпеша бунёд гардида баъди ба истифода додан мушкилоти мавҷуда аз ҷумла норасоии ҷойи нишаст аз байн хоҳад рафт. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон.
ҷиҳати рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҳисоби буҷети давлатӣ бунёди қариб 60 мактабу кӯдакистонҳои нав ба нақша гирифта шудааст. дар ин баробар дар назди муассисаҳои таълимие ки шумораи хонандагонаш зиёд аст, сохтумони синфхонаҳои иловагӣ амалӣ карда мешавад. ҳамзамон бо саҳмгузории шарикони рушд ва соҳибкорону шахсони саховатпеша дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бино ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида барои таълиму тарбияи насли наврас шароити мусоид фароҳам меояд ва баъди ба истифода додани иншооти соҳа мушкилоти мавҷуда аз ҷумла норасоии ҷойи нишаст аз байн хоҳад рафт. дар давоми 8 моҳи соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 17 иншоот бо 2415 ҷойи нишаст дар як баст, аз ҷумла дар назди 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 55 синфхона бо 1495 ҷойи нишаст, 2 толори варзишӣ, 3 майдончаи варзишӣ ва 5 бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо 920 ҷойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамзамон аз 1 то 9 сентябри соли равон 4 кӯдакистон бо 520 ҷойи нишаст, 8 бинои нави таълимӣ барои 2940 хонанда ва илова бар ин дар назди 19 муассиса 99 синфхонаи иловагӣ бо 2700 ҷойи нишаст дар як баст ба истифода дода мешавад. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар вилоят 609 иншооти соҳаи маориф сохта ва истифода дода шуда, мактабҳое ки дар вагонхонаҳо ва хонаҳои шахсӣ фаъолият мекарданд пурра барҳам дода шуд ва ногуфта намонад ки дар давоми соли 2000 танҳо дар давоми соли 2023 дар вилоят 49 иншооти соҳаи маориф барои 9315 нафар ҷойи нишаст яъне сохта ба истифода дода шуданд. имрӯзҳо дар вилояти Суғд бештар аз 950 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 21 литсеи касбӣ техникӣ мавҷуд буда дар таълиму тарбияи насли ояндасоз тайёр намудани мутахассисони соҳибмалака ва рушди илм нақши муассир мегузоранд. дар шароити пешрафти илму техника ва технология баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва бароҳ мондани усулҳои пешрафтаи таълиму тарбия аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. бо таваҷҷӯҳ ба ин масъала дар шаҳру ноҳияҳои вилоят барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия бо дастгирии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои замонавӣ таъсис дода мешаванд ки дорои воситаҳои техникӣ ва асбобҳои аёнии муосир мебошанд. дар давоми солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумии вилоят аз 702 то ба 952 адад расонида шуда, шумораи хонандагон бошад аз 496 то ба 570596 нафар расонида шуд. шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар вилоят ба 286 адад расонида шуда, фарогирии кӯдакон ба ин муассисаҳои таҳсилот томактабӣ зиёда аз 44 000 нафарро имрӯз ташкил медиҳад. ҷиҳати ҳамаи ин ғамхориҳо, дастгириҳои пешвои муаззими миллат нисбат ба соҳаи маориф сол аз сол сатҳи сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ боло мегардад ва иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилоятию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ низ афзоиш меёбад. амалӣ гардидани барномаҳои давлатӣ дар самти таъмини рушди маориф, сохта ба истифода додани иншооти гуногуни соҳа, таъмини таълимгоҳҳо бо таҷҳизоти муосир, иштирок ва ғолибияти устодон, омӯзгорону мураббиён ва хонандагони муассисаҳои таълимии вилоят дар озмунҳои касбию фаннӣ ва қадршиносии онҳо аз ибтикороти самарабахши ҳукумати мамлакат таҳти сарварии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар ҷамоати деҳоти ромити шаҳри ваҳдат дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҷмӯаи наву зебои дуошёна сохта мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим. мавзеи ромити шаҳри ваҳдат яке аз минтақаҳои сайёҳии мамлакат ба шумор рафта, дар даврони соҳибистиқлолии кишвар марҳила ба марҳила ободу зебо мегардад. дар соҳили дарёи кофарниҳони ҷамоати деҳоти ромити шаҳри ваҳдат дар арафаи ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатӣ барои сокинону меҳмонон ва сайёҳон иншооти нави муҳташаму зебои дуошона мавриди истифода қарор дода шуд.
иброз гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳии мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. афзалият ва имкониятҳои фароҳамгардидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорони диёрро водор намуд ки дар самти рушди соҳаи сайёҳии мамлакат бо роҳандозии тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ иншооти гуногун соҳаро бунёду навсозӣ намоянд. маҷмӯаи тозабунёди имрӯза мавриди истифода қарор дода шуда ҳам аз умраи он иншооти нав мебошад ки барои қабули меҳмонон ва сайёҳони дохилу хориҷи мамлакат бунёд гардидааст. дар сохтмони иншооти нави соҳаи сайёҳӣ мавзеи ромити шаҳри ваҳдат бинокорони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот 15 нафар сокини ҷамоати деҳоти ромит бо кори доимӣ таъмин мегарданд. иттилоъ дода шуд ки давоми 8 моҳи соли 2024 дар мавзеи ромити шаҳри ваҳдат бо мақсади рушди сайёҳии мамлакат ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон зиёда аз 10 иншооти нави гуногун соҳа сохта мавриди истифода қарор дода шуд. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, ваҳдат ахбор. истиқлолият ва таъмини сулҳу субот шароити зисту зиндагонӣ ва нигоҳи аҳолии мамлакатро ба ҷаҳони имрӯз куллан тағйир дода дар дили онҳо умеди тозае ба рушди ояндаи ҳаётро бедор намуд. ба шарофати ин падидаи зиндагисоз миллати тоҷик тақдири ояндаи давлату миллати худро ба дасти хеш гирифт. ба истиқболи ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ба истифода дода шуд. Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. аҳли ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ҷашни 33-умин солгарди истиқлоли давлатиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол намуда дар деҳаи ҳасанобод бахшида ба ин ҷашни тарихӣ чорабини фарҳанги фароғатӣ баргузор карданд. дар он ҳунармандони ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ дастовардҳои худ аз қабили молу маҳсулоти дуретгарӣ, кандакорӣ, гулдӯзӣ, сабадбофӣ, хӯрокҳои миллӣ ва рассомиро баҳри иштирокдорон ба намоиш гузоштанд. гуфта шуд ки сокинони ҷамоат дар истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ маҳорати хуб дошта ин соҳаро ба яке аз соҳаҳои самараноку ояндадор табдил додаанд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ пешрафти тамоми соҳаҳои воқеи иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа бо суръати баланд ташаккул ёфт. аз ҷумла дар ҷамоати деҳот соҳаи саноат рушд намуда шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ ба 16 корхона расида 960 корманд имрӯз дар онҳо фаъолият дорад. дар қисмати дигари чорабинӣ сарояндагону навозандагон бо суруду таронаҳои ватандӯстона рӯҳияи ҳозиринро болида гардонида онҳоро ба ватандӯстӣ, бедордиливу хештаншиносӣ ҳидоят намуданд. аз гузарондани чунин чорабинӣ хурсандии сокинонро ҳадду канор набуд. дар баробари сурудҳои мавзун рақсу бозӣ намуданд. ба хотири сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ як қатор иншооти муҳими соҳаи маориф бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла 31 августи соли 2024 дар деҳаи хуҷабулбулони ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 бинои нави иловагӣ иборат аз 6 синфхона дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода дода шуд. корҳои сохтмонии бино дастаҷамъона аз ҷониби сокинони хайрхоҳи деҳа дар пайравӣ аз сиёсати созандагӣ ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода дода шудааст. дар муассисаи таълимӣ имрӯз 350 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст ва ба истифода додани синфхонаҳои иловагӣ дар афзоиши шумораи ҷойҳои нишасти хонандагон заминаи боэътимод мегузорад. дар деҳаи шӯрчашмаи ҷамоати деҳоти чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ бошад муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 130 бунёд карда шуд. бинои муассисаи таълимӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ, буҷети маҳаллӣ ва дастгирии соҳибкорони маҳаллии ноҳия бо маблағи беш аз 600 000 сомонӣ бунёд гардидааст. муассисаи таълимӣ аз 4 синфхона ва як хонаи омӯзгорон иборат мебошад. бино бо сатҳу сифати баланди таълимӣ сохта шуда бо лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудааст. акнун хонандагон имкон пайдо намуданд ки соли хониши навбатиро дар мактаби назди деҳаи худ шурӯъ намоянд, зеро
солҳои пеш аз сабаби набудани муассисаи таълимии хонандагон масофаи дарозро тай менамуданд. имрӯз ин мушкилот паси сар шуда хурсандиву хотирҷамъии сокинони деҳаро ҳадду канор нест. сокинони деҳа иқдом гирифтанд ки ҷиҳати боз ҳам хубтару беҳтар гардидани сифати таълим ва ба замони имрӯз мутобиқ намудани дониши хонандагон муассисаи таълимиро бо компютерҳои муосир таъмин созанд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи рудакӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 синфхонаҳои нави таълимӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. ташкили синфхонаҳои нави таълимӣ талаботи хонандагонро қонеъ сохта метавонад дар беҳтар гардидани сифати таълим замина гузорад. дар баробар ин дар деҳаи лоёби ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳия дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 бинои нави синфхонаҳои иловагӣ ба истифода дода шуд ки ним баъд барои донишандозии хонандагони ин муассиса мусоидат менамояд. ҳамзамон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи лоёби ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи рудакӣ дар пайравӣ бо иқдомҳои эҳсонкорӣ бунгоҳи тиббӣ бо муҳайё гардидани шароити хуби корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур барои сокинони маҳал муҳим арзёбӣ гардида дар сари вақт пешгирӣ намудани бемориҳои гуногун ва таъмини солимии аҳолӣ нақши калидӣ дорад. дар баробари ба истифода додани чунин иншоот сокинони ноҳия кӯшиш доранд ки чунин ташаббусҳои созандагию бунёдкоронаро дар гӯшаву канори ноҳия бароҳ монанд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истиқболи соли нави хониш тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. дар ин замина муассисаҳои таълимӣ таъмир гардида дар бештари онҳо синфхонаҳои иловагӣ ба истифода дода шуд ки дар беҳтар гардидани сифати таълим ва ҷавобгӯ ба талаботи замон ба роҳ мондани дарс мусоидат мекунад. гузориш вобаста ба омодагиҳо ба соли нави таҳсил аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар таҳияи хабарнигорони мо. ҳамасола дар вақти таътили тобистонаи мактабачагон муассисаҳои таълимии таъмири асосӣ ҷорӣ гардида ба соли нави хониш омода карда мешаванд. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилоят Хатлон корҳои таъмиру тармим ва рангборкунӣ ба анҷом расида, навиштаҷот, мизу курсиҳо ҷобаҷо карда синфхонаҳоро ба дарс омода месозанд. тавре мушоҳида гардид муассисаҳои таълимии рақами 1 ва 2 дар маркази ноҳия, рақами 3 дар деҳаи Хоҷағалтон ба соли нави хониш пурра омода карда шуданд. муассисаи таълимии рақами 1 дар маркази ноҳия дорои 24 синфхона ва кабинетҳои лабораторӣ мебошад. дар муассисаи мазкур дар соли нави таҳсил 1138 нафар ки аз ин шумора 130 нафарашон хонандагони синфҳои 1 мебошанд. мактабҳои деҳоти дурдаст низ аз таъмир бароварда шудаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 воқеъ дар маркази ҷамоати деҳоти Даштиҷум ки барои 500 хонанда дар ду баст мебошад, пурра аз таъмир бароварда шуда ба соли нави хониш омода карда шудааст. ҳамчунин сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди 10 мактаб бо маром ҷараён дорад. муассисаҳои таълимӣ ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуда барои соли нави таҳсили 2024 ва 25 ба пуррагӣ омода мебошанд. дар назди 10 муассисаи таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ назди муассисаи таълимии рақами 2 4 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи таълимии рақами 21 ҷамоати Даштиҷум 8 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи таълимии рақами 22 ҷамоати деҳоти Сари-Чашма 4 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи рақами 49 ҷамоати Сари-Чашма 8 синфхонаи иловагӣ, дар ҷамоати Доғистон назди муассисаи рақами 4 синфхонаи иловагӣ ва инчунин 2 синфхонаи иловагӣ дар ҷамоати деҳоти Сари-Чашмаи деҳаи Қавоқ аллакай сохтмон бо маром рафта истодаанд. айни ҳол дар ноҳия 60 муассисаи таълимӣ мавҷуд аст ки аз ин 8 муассисаи ибтидоӣ, 8 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 44 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳамчунин як мактаб интернати ҷумҳуриявӣ, як кӯдакистон, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, таҳсилоти иловагӣ, маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мебошад. қобили қайд аст ки маорифҷӯёни ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳама тадбирҳоро андешиданд ки дар соли нави таҳсил хонандагон дар синфхонаҳои тозаю барҳаво муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурии хониш ба дарс фаро гирифта шаванд. сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳамбастагӣ бо аъзои кумитаи падару модарони муассисаҳои таълимӣ, ашхоси маорифпарвар ва саховатпеша дар назди муассисаҳои таълимӣ иншоотҳои иловагӣ бунёд намоянд. ин кори нек дар арафаи оғози соли нави таҳсили 2024-2025
در شهر استرافشان عملی گردیده در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازی رقم 3 دهه خلچه به قول جماعت دهاتی جوکندک با خرج 800,000 سومانی اهالی دهه ماسکو 4 سینفونی زیبای بر هوا برای 200 جای نشست پیشنهاد کرده شد. ساکنان سخاوتپیشه دهه نجانی این تشبس همسایه دهگان را صمیمانه دستگیری نموده در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 با خرج 450,000 سومانی 3 کابینت تعلیمی شیمی، ادبیات تاجیک و سرود و موسیقی را بنیاد کرده به استفاده دادند. همزمان امروز در محله زرتپه جماعت دهات نجانی 6 سینفونی زیبای مجهز با آیونت‌های معاصر که با صرف مبلغ‌های ساکنان وطندوست و معارف پرور با خرج نزدیک 1 میلیون سومانی و با روح حشر عمومی بنیاد شده است. پیشکش 300 نفر خوانندگان دور از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 مانده گردید. این روند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 63 جماعت دهات قلعه بلند ادامه یافته. در این بارگاه تحصیل با خرج 700,000 سومانی مبلغ‌های صاحبکاران وطندوست، ساکنان سخاوتپیشه و اعضای اساتذه پدر و مادران مکتب 4 کابینت تعلیمی فن‌های فیزیکا، متماتیکا، شیمی و تاریخ و سال نو خوانش و استقبال ارزنده 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آماده گردید. در ادامه اقدام مذکور الحال بینای نو تعلیمی سه‌آشانه مکتب اینترنت برای 300 نفر یتیمان کل و از عائله‌های کم‌بضاعت به روز دانش و درس صلح آماده کرده در نزد 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازی‌های تابع ریاست معارف شهر 38 صنفخانه‌های علاوگی با 2160 جای نشست نو در 2 بست، 2 تالار ورزشی نزد مکتبی و 1 آشخانه مکتبی کارهای نهایی آماده سازی ادامه داشته. در سال نو تحصیل 2024-2025 و عرفه جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این برابر انشاءات علاوگی معاصر و مجهز با تجهیزات نو اکثرا در دهه‌های دوردست شهر بنیاد و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. فعلا یک بنای علاوگی با 10 صنفخانه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 دهه کاهندیش با مبلغ نزدیک 1 میلیون سومانی، یک بنای علاوگی با 6 صنفخانه با خرج نزدیک 500,000 سومانی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 دهه نجانی آماده گردیده است. همزمان در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم 1-2 صنفخانه، رقم 38 5 صنفخانه و آشخانه، رقم 55 3 صنفخانه و رقم 15 4 صنفخانه نیز برای سال نو تحصیل آماده گردیده است. در نزد لیسه رقم 1 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 58 باشد تالارهای ورزشی بنیاد گردیده روزهای نزدیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ناحیه رشت با شرافت استقلال دولتی سالهای آخر در بنیاد و ازنمسازی مؤسسه‌های تعلیمی پیشروی‌های عظیم به نظر می‌رسد. از جمله در حدود 14 جماعت‌های شهرک و دهات 35 بیناهای 2 آشانه نوی زمانوی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کابینت‌های فنی، شبکه‌های علاهیده گرمدهی و دیگر اینفراساختار ضروری ساخته به استفاده داده شده است تا شرایط تحصیل و سطح و صفت دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار ناحیه رشت دستگیری یافته. آنها در بنیاد بناهای تعلیمی، تامین صنفخانه‌ها با میز کرسی، کامپیوتر و شبکه‌های علاهیده گرمدهی سهم ارزنده خود را می‌گذارند تا برای تحصیل فرزندانشان شرایط‌های زمانوی را مهیا نمایند که در آینده مشکلات در رسیدن جای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی پورا برطرف گردد. ساختمان بناهای تعلیمی داشانه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قریب در همه دهات ناحیه به نظر می رسد که همه این غمخوری‌ها به خاطر پیشرفت تعلیم و تربیت نسل نورست روانه شده است. از جمله کارهای ساختمانی در بنای مؤسسه تعلیمی داشانه دهه دوآبه جماعت دهات تگابه در عرفه انجامیابی قرار داشته. در بنیاد انشاءات اساساً صاحبکار محلی سهم گذاشته ایستاده است. دوام سالهای آخر در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت با بنیاد بنا و صنفخانه‌های علاوگی شرایط مهیا گردید که برای 3296 نفر خواننده جای نشست در یک بست تامین کرده شود. در عرفه سال نو تحصیل با انجام کارهای ساختمانی باز یک چند مؤسسه تعلیمی به استفاده داده می شود تا مشکلات جای نشست پورا حل گردد. سال جاری در 113 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت
34,000 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته می شوند که از این شماره 3,220 نفری آن را خوانندگان صنف یکم تشکیل می دهند. این است که برای پیشرفت تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام شرایط ها مهیا بوده. فقط زحمت آموزگاران صاحب اختصاص می تواند شاگردان صاحب استعداد و بالیاقت را به وایه رساند تا آنها صاحب دانش و کسب شده در آینده به نفع خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت کنند. خوشبختانه سالهای اخیر در برابر دستگیری‌های حکومت مملکت سهم صاحبکاران وطندوست توجه والدان نیز نسبت به بنیاد تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی نظر رسید است. آنها می‌خواهند که فرزندانشان در شرایط خوب به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 121 دهات ارمغان جماعت چاریکران ناحیه رودکی در دایره نقشه چاره‌بینی‌های تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم ساکنان تعمیر و تجدید گردیده به سال نو خوانش آماده است. مؤسسه مذکور از تعمیر جاری برآورده شده حول آن پور را اسفالت پوش شده است. ساکنان محله نقشه دارند که من بعد کارهای تعمیری را ادامه داده سهم خود را در رشد و پیشرفت و صاحب علم گرداندن خوانندگان گذارند. آموزگاران را می‌باید که در یک جایگی نسل فرداساز را به تحصیل، تعلیم و تربیت فرا گیرند و آنها را به آینده نیک راهنمون سازند. باید گفت که مکتب منبع علم و هنر، خصلت‌های وفاداری، دوستی، آزاداندیشی و صلح‌پروری میباشد. این زمان تمام مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی مملکت برای تجلیل شایسته روز دانش آمادگی همه‌جانبه دیدند. مؤسسه تحصیلات ابتدایی در دهه شکوری جماعت دهات مهرآباد از جمله انشاءات نوی تعلیمی محسوب یافته با سهم ساکنان دهه دوام 2 سال بنیاد کرده شده است. دهه شکوری دوردستترین دهه در ناحیه فیض‌آباد محسوب یافته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه در همکاری با ریاست معارف و با سهمگذاری مردان سخاوتمند و ساکنان دهه توانستند که در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در مجموع 6 صنفخانه زیبای و برهوا را برای فرزندان ساکنان روستای مذکور در سال نوی تحصیلی 2024-2025 همچون ارمغانی ایدانه تقدیم نمایند. مؤسسه از 4 تالار درسی و یک تالار ورزشی، یک کتابخانه و یک جای نشست برای آموزگاران فنی و استفاده قرار داده شده است. ما آموزگاران جوان سعی کوشش خود را بهر بهبودی و حمایت کردن مکتب بچگان را برای نامبرداری وطن پورا آماده می‌سازیم. ضمن مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی ابراز گردید که در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف در برابر بنیاد نمودن چنین مؤسسه‌های تازه بنیاد کارمندان ساحه معارف و آموزگاران را ضرور است که خوانندگان را در روحیه انسان دوستی، وطن دوستی و میهن‌پروری و افتخار ملی تربیت نمایند. در دهه کنجاباد در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 ناحیه فیض‌آباد با ساخته موارد استفاده قرار دادن 2 صنفخانه نوی تعلیمی خوانندگان امکانیت در انشاءات بنیادگردیده زیبای و برهوا تحصیل نمودن را دارند. در جماعت دهات قلعه دشت دهه بابای ولی ناحیه فیض‌آباد در برابر تعمیر و نوسازی نمودن مؤسسه تعلیمی رقم 9 که برای سال نوی خوانش امساله تعمیر اساسی کرده شد 2 صنفخانه تعلیمی با میز و کرسی های نوی تعلیمی تامین گردیدند. اقدام های بنیادکاری و مکتب سازی در ناحیه فیض‌آباد که در دوام 8 ماه سال 2024 روی کار آمده در شفت مؤسسه های تعلیمی صنفخانه های نوی علاوگی بنیاد گردیدند، نارسایی جای نشست را در مؤسسه های تعلیمی ناحیه پورا برطرف نموده با این وسیله سطح دانش آموزی نسل نورس در ناحیه فیض‌آباد باز هم بهتر می‌گردد. در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانس جمهوریوی علمی و نظریوی در موضوع صاحب تبرف و مسئله‌های فیلولوژی تاجیک برگزار شد. گزارش همکاران ما. در شرایط نهایت پرتضاد و حساس جهان معاصر توسط بنیاد قصر و مرکزهای فرهنگ، آثارخانه و کتابخانه‌ها برگزار نمودن چاره‌بین‌های فرهنگی، گرامی‌داشت بزرگان علم و ادب، بلند برداشتن سطح معرفت اهالی، ترغیب علم و دانش‌های معاصر، گسترش خودشناسی تاریخی و فرهنگی در بین نورسان و جوانان و در روحیه وطن‌دوستی تربیت نمودن آنها اهمیت خاصه دارد. با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2024 100 سالگی ادبیات شناسی معروف تاجیک
тоҷик мунаққиди воқеабин узви вобаста академияи миллии илмҳои тоҷикистон соҳиб табар ҷашн гирифта мешавад. бо ҳамин мақсад дар донишгоҳи миллии тоҷикистон конференсияи ҷумҳуравии илмию назаравӣ дар мавзӯи соҳиб табар ва масъалаҳои филологияи тоҷик баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони касбу кори гуногун, аҳли илму эҷоди кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва меҳмонон аз марказҳои илмию таълимии кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла ҷумҳурии ӯзбекистон иштирок намуданд. устод соҳиб табаров аз ҷумлаи бузургтарин муҳаққиқон, адабиётшиносон, ноқидон ва омӯзгорони донишгоҳи давлатии миллии тоҷикистон бо солҳои зиёде фаъолият карданд. имрӯз бахшида ба 100-солагии зодрӯзи ин устоди фақид дар донишгоҳ, дар сатҳи донишгоҳ конференсияи ҷумҳуравӣ бахшида ба нақши соҳиб табаров дар рушди илмҳои филологӣ ном дорад доир мегардад ва дар ин конференсия марзҳои зиёде пешбинӣ шудааст. ҳамаи он шогирдоне ки устод табаров ба онҳо дарс додааст, аз устод ба некӣ ёд мекунанд, зеро ҳам сахтгир буданд, ҳам меҳрубон буданд ва аз дигар тараф одил буданд. бисёр дӯст медоштанд донишҷӯе ки меҳнат мекард, бисёр дӯст медоштанд донишҷӯе ки заҳмат мекашид, ба мутолиа машғул мешид ва худ ки аз кӯдакӣ дар ятимхонаҳо ба вой расидагӣ буд, ҳамин табақаҳои пасти иҷтимоиро ки масалан сағираву бепадару ятимон онҳоро бисёр дӯст медошт, сари онҳоро сила мекард, дастгирӣ мекард. нақши соҳиб табар дар рушди ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҷамъиятӣ ва илмию адабии мамлакат муҳим арзёбӣ гардид. соҳиб табар барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, ҷоизаи ба номи Муҳаммад Осимӣ, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ходими шоистаи илмии Тоҷикистон, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон буда бо орденҳои дӯстӣ ва шараф 3 ордени нишони фахрӣ ва медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шудааст. соҳиб табар аз соли 1947 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. конференс дар 2 бахш адабиятшиносӣ ва нақши адабӣ, забоншиносӣ ва публисистика доир шуда, дар он масъалаҳои мубрами илми филология мавриди баррасӣ қарор гирифт. донишгоҳи давлатии Данғара аз санҷиши аккредитатсияи байналмилалии институтсионалӣ гузашта соҳиби шаҳодатномаи байналмилалӣ барои 5 соли фаъолият шуд. Салоҳиддин Неъмат гузориш медиҳад. раванди таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони дорои донишу малакаи хуб барои бозори меҳнат яке аз ҳадафҳои маорифпарваронаи пешвои миллат мебошад. натиҷаи ҳамин ғамхории маорифпарварона аст ки имрӯз ҷавонони замони соҳибистиқлол ҳамчун кадрҳои соҳиблаёқат дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекунанд. донишгоҳи давлатии Данғара дар радифи дигар макотиби олии кишвар дар тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми бориз дорад. дар донишгоҳи давлатии Данғара 22 нафар омӯзгорон рисолаҳои номзадии худро дар риштаҳои гуногун дифоъ намуданд. аз ҷумла 2 нафар рисолаи докторӣ дифоъ намуданд ва 20 нафари дигар бошад рисолаҳои номзадиро дифоъ карданд. ва ин шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҳайати устодони дараҷа ва унвони илмӣ дошта сол то сол дар донишгоҳ бештар шудааст. раёсати донишгоҳи давлатии Данғара ҷиҳати гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ институтсионалӣ дар мувофиқа бо вазорати маориф ва илм бо ташкилоти байналмилалӣ аккредитатсия ва рейтинг шартномаи дуҷониба ба имзо расонида аз санҷиши нозирони байналмилалӣ гузаштанд ва бо хулосаи мусбии нозирон соҳиби шаҳодатномаи байналмилалӣ барои 5 соли фаъолияти минбаъда гардиданд. хушбахтона дар ҷашни арафаи 33-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон донишгоҳи давлатии Данғара тавонист ки аз аккредитатсия институтсионалӣ гузашта ва соҳиби сертификат гардид. албатта ин пеш аз ҳама шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз донишгоҳи давлатии Данғара на танҳо мутахассисонро дар бозори меҳнати ҷумҳурӣ балки имконият пайдо кардааст ки мутахассисони варзида дар сатҳи байналмилалӣ омода созад. тавре мушоҳида мегардад дар самти омодасозии кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар дохил ва хориҷи кишвар ҳама шароитҳо дар донишгоҳи давлатии Данғара муҳайё мебошад. аз ҷумла дар назди кафедраҳои тахассусӣ озмоишгоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту айёниятҳо таъсис дода шудааст ки донишҷӯён дар раванди таълим дарсҳои озмоишӣ ва амалиро дар ин озмоишгоҳҳо мегузаранд. Салоҳиддини Неъмат, Маҳмудҷони Зиёиддин, ноҳияи Данғара, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.